Bakeng sa ho bapatsa ho Lesedi FM ho bobebe, e ka ba radiong kapa ho di-social media tsa rona. Ngola email mme o e romele ho sales@lesedifm.co.za. Lesedi FM ke molelwa. Kajeno ke kopore nanong la Makgulong A Matala re ke re molebohe Modimo ka tsatsi lena a kgwedi ena hlola matsatsi a 12 ore Modimo ke a leboha ntate letsola hao tsola o le tletseng mohau tsola o le tletseng lereko le bile le lapalaka hara mathata le hara maima hara difefo morena hara ditsokotsane o bile le rona ai motle o ile wa makala fela selemong sena ho ena le ntho tse o kgonang ho feta ho tsona o sa tsebe re na o fetile jwang o maketse selemong sena ho na le ntho tse o ileng wa khona ho feta ka hare ho tsona le ka jeno ntso ipotsa hore na o ile wa feta jwang o ntso ipotsa le hona jwale hore na Modimo o ile o fetisa jwang bothateng bo bokalo o imeng bo bokalo letsola ile a tsepahala a le tshwanele letsola motswalle wa hao a le tshwanele letsola motswalle wa hao mantswe ya Jehova a phethahala a tshwanele ditshepiso tse sa lo di etsetswa ke motho le ka jeno la mmakajeno ha di so phethahala a go bona hona jwale o sula falletse jwana ka baka la ditshepiso tse ileng wa di etsetswa ke motho ha di so phethahale le ka jeno o bohloko le ka jeno o dutse le motho dilemo tse 13 o so bile o dutse o ile ho yena hae le ka jeno ha so e bui taba ya hore o a o nyala kapa a o nyale so bile o na le bana ba bararo le yena le ka jeno la mmakajeno ha tlameha ho phedisa ditshepiso tsa hae ya tjhentjha puo oh Modimo ha buile thodi ya phethahala tshepiso tsa hae di ya phethahala a ko bone Modimo o rata jwang hara mathata batho hara mathata o leng kare hona Modimo ntsa o baballetse o ntso o feta fela o ntso o feta fela o ntso o tswa fela hobane wa o rata mo mamedi a rateng a go phamise letsola hawa ore Modimo o motle Modimo wa rateya Modimo wa tshepahala mo ke fitileng teng Jehova le nna ke le tjena ha ke tsebo rena ke ile ka feta jwang Modimo hanne ka wena man ba o batla ba re ba o qeta a hana ka wena Modimo man o hanne ka wena Modimo hona le baneng ba o batla hona le baneng ba re ba o qeta hona le baneng ba re ba o tlosa a hana ka wena Modimo man a hana ka wena e seng ka ngwana eo wa ka eno le ka di bua dintho le ka di etsa dintho kaofela e seng ka ke a hana ke ngwanaka motle a kontumelle hanyane fela ke mabenkeleng re ke re tlo kena tabeng ena e matla ya tsatsi la ka jeno ya ho tseba letsoho la Modimo ya ho phamisa letsoho la Modimo ya ho phamisa letsoho le sale le na le wena o sa le bone le o le bona o makatswa ke ntho tse itsahalang letsoho la Modimo letsoho la hae le matla letsoho la hae le sa sitweng ke letho letsoho la hae le o tafita a kileng a lla ka lona a le mathateng tafita re ho molemo ke mpe ke wele letsohong la Jehova ho ena le re ke wele letsohong la motho letsoho la hae le tsamaile le wena ha e sale le ena le wena Modimo o hlotse ba se ba o tshwarela dikopano o hlotse ba se ba tshwara dikopano o hlotse ba di tshwara motsheare ba di tshwara bosiu ba di tshwara mantsibuya ba di tshwara hoseng a hana ka wena o hlotse ba se ba khokasa ka wena ba se ba ikopantse a hana Modimo ka wena a re ke a hana a re eno ke ngwanaka letsoho la hae le matla ka dinako tsohle
se motho a sa ile a tlola mello ya di-prama stove a tlola mello a sa itsebeng a tshwela ka ntho tseo a sa di tsebeng a babelwa motho a ba babelwa Modimo a re ke ngwanaka o tla babelwa o bo re tšu fela yena o keke wa mothola o tla babelwa o bo re tšu fela yena o keke wa mo etsa letho o tla babelwa o bo re mpe fela yena o keke wa mo etsa letho o tla babelwa o bo lle go tswe dikgapa matlhong ao fela ga e le ngwanaka o keke wa mothola o wa bapala ebile ga o so babelwe ke ona o tlang go babelwa a hana family e o rera man Modimo a hana ka wena family e o rera family ya bo molekano wa hao e o rera family ya bo motho o utlwanang le yena e o rera e tshwara dikopano e tshwara di-caucus e tshwara di-meeting e ngola ka di-WhatsApp e ngola ka di-Facebook e ngola ntho tseo di ngolang Modimo a re le ya bapala le tla ngola menwana lona e be e ruruwe le tla ngola menwana lona e be bohloko le tla ngola menwana ya lona e be ikgathale le tla ngola gore mesifa ya menwana ya lona e be hane o sebetsa e seng ka ngwanaka o batho hana ka wena Modimo batho ba sa ile ba kenywa dinyoko ka dinkong tsa ba babela ka dinkong batho ba sa ile ba moma dinyoko tsa ba dinyoko tsa diphofolo tsa ba babela ka melomong ba tshwela le ka ditsebe a hana Modimo ka wena a re le khale a re ba ka dietsa dintho kaofela a re ba ka bua ka maleme ya bona ba tla bua maleme ya bona a ruruwe ba tla bua maleme ya bona a be masehla ba tla bua maleme ya bona a be matsho e seng ka ngwanaka o letsoho la Modimo le letle letsoho la Modimo le matla yabo o hlotse o so rekue batho ka wena ho so batlilwe motho a o tlose Modimo a re le khale e seng ngwanaka ahana wa tseba gore hona le batho ba batlang go tlosa wa tseba gore hona le batho ba o batlang ke a leboa wena Maria ha o dutse le nna Mapule dumela hle ngwaneso Makatleo Tsolo ke a o bona o na le nna ka jeno Veronica ke a o bona Vicky ke a o bona ya bo wena Motshidisi le wena Tabete ke a o bona ngwana mme le wena Laki le wena Honki ke na le wena Tsidi Skosana le wena Themba o dutse le nna ka jeno Makgulong Modimo a hana ka wena vene ya mosebetsi yo e kgannang ho so tshetswe dintho ka ra vene se tlangwe ka dintho tseo sa di tsebeng koloi ya mosebetsi se itshetswe ka ntho tseo sa di tsebeng a hana Modimo man hobane letsoho la hae ke letsoho le matla Modimo o hlotse koloi ya o se itswile le thaere e tswile lebidi tsileng e tsama o sa tsebe ho etsala jwang ya tswa fela lebidi koloi ya ikela mo ikelang teng a hana ka wena Modimo a re yena ye wa o batlang eo o tla kopana le wena o sane hape amen letsoho la hae ha e sale e le letsoho le matla ha e sale le letsoho a o qobisa ngwaneso o so fuwa position empa Modimo a re wena ko e hane hanyane position ena hona le ya ishebileng wa pelo e mpe hona le ya ishebileng motho a ka nna shwa positioning eo hona le motho a tlo shwa positioning eo a re hanyane ko be ka thoko hanyane fela di ke di dume ha ebe di duma di thunya mono wena ko be ka thoko a o qobisa hobane hele tsola ha ile ya makatsa hele tsola ile ya makatsa le hlola motho a sa robala bosiu kaofela a re be banna ba mokgonne e be banna ba fihlile a kopane le wena o sano senga a ba o bona o feta hape a re ha e khona ha ba mo fihlela hobane le tsola hae le tsama le wena dumela ngwaneso e re ke mabenkele bakeng sa ho bapatsa ho Lesedi FM ho bobebe e ka ba radiong kapa ho di-social media tsa rona ngola email mme o e romele ho sales@lesedifm.co.za Lesedi FM ke molelo Modimo tla hana ka wena Nancy ko shebile le wena Thandiwe Modimo wa o rata o tla hana ka wena Boitumelo
Modimo tla hana ngwana le mawo a hane ka wena mpolokeng wena open church Modimo wa o rata ke a leboha ha le ntse le kena kwano lenanong lena le leholo la Makgulong A Matala ke a le bona mona le wena ngwana e somo mose mono Las Vegas jalo ka ngolletse ke a bona mo a feta tseba hore Modimo wa hore o tla hana ditsokotsane tsa America man di etsa mohlolo o tla o pholosa 089 1101111 ke hona teng mono ha ebe o batla o bua pale ya hao le wena Modimo tla hana ka we letsola ha ile ya maka a ko phamise letsola hao ka jeno o re Modimo motle ebile wa nthata da tshireletsa ngwana hao ntate Makgotla dira modikile a rora Makgotla dira a ra senka ngwanaka ngwana o ya badileng o fumane ho yeme motho ya mona ngwana a badile a le hantle fela o fumane motho wa pelo ya Modimo hane ka wena a hane ka wena a hane le motho wa pelo ya nyoko a bita ka katleho ya hao Modimo o sireletse e mong a sa ngotse ka lefu la hao a ngotse ka lefu la hao a the khona o qala mfatse khona Modimo o hlononofatsa a ngotse ka wena re o fedile je Stlar Modimo a re nie vatman je spiele o mata a re ni met meikent ni a re senka ngwanaka motho a shebile o tswela pela a bona re jwale wa hata o tswela pela a bona jwale a bona o benya o etsa tshena o benya o tshaswe ka mafura le hodimo a o soka o tshaswe ka mafura le hodimo banna a ile nga tshasa bo Saule ye o bona sera sena sa re senyakelwa a nyakelwa ngwana mme a nyakelwa ke ntwa dinwileng teng ha o bona jwale di be di khutla Tapele ke na lantsa ke thusi ile lerato le o qetile lerato nne ke le thusi ona na o shwile kana ke shwile ntse ke tshila ka le baka la mona a rona na ro sa shwile jwale di bothata ba momamedi ka mana be sa bulela seale ona tla ka tabe ka kamfela yo ba le bothata ba momamedi ha o tse wena o kwale seale momamedi o batla o ba se budi le yena ka mona gotso motho motle ke sonta beke ntate thuso re a leboa amen le nna ntho tse jalo di kile tsa ntlhahela ntate ntho o buang ka yona ke nnete ntate wa ka ke nnete boitumelo dumela ngwaneso mmolo wena Maipato mmolo wena Nelson wa hana ka wena Modimo man o hana a le bone lerato lena le ya thekesela a e bone boyfriend ena ha orai eno a se a o ntshe Modimo ho yona man a e bone girlfriend ena ya hao man ara cheri ya hao a se yona a e bone Modimo a le hodimo a e bone a o ntshe ho yona a o ntshe ngwana ne ngaka ba o qetile hona jwale a o ntshe Modimo a o ntshe o makalo rena o tswile jwang a o ntshe mohlankaneng yeo ka jone ka be re re ho wena ke ka maswabi re tsebisang ka lefu la a o ntshe Modimo a re yona ngwana ka o tla shwa motswa a o ntshe Modimo a o beka thoko a motsia hona temo wa o rata letsola ha ile ya makatsa a ntshe leratong le wotisang le sang wote o be tjena wote o be skokotwana Modimo a ntshe e re ha o qeta o tswa ho lona o nnonopele o dilo bo tswele pele bophelong ba hao a o tlose ka pela stumbling block Modimo hona le di stumbling block man di ntho tse tlatsa madu sitisa Modimo a o tlose ka pela nthweno a re tlowa ngwanaka a o bone na e re ha o foufetse a o bule mahlo a re bona o ya wela wena mona tloka mona ahane ba o emetse monyakong wa number 2 ebe Modimo tla o ntsha monyakong wa number 5 a o ntsha ona mo number 5 a re ka mo a re tsamaile ngwanaka ka letsola hai
Letle tsemo ha a o pholose koloi ba se ba e sebeditse o le sebetsang ka yona ba se ba motho a nke koloi ya mosebetsing a ise dingakeng dilo e sebetsa Modimo a hane ka wena ngwaneso e re o tsamaya fela tseleng o bone o sa tsebe go hlae phoofolo o sa tsebe gore phoofolo e tswa kae wena o bone se o bona kgomo o sa tsebe gore e tswa kae Modimo a re seng ngwanaka batho ba o rere ba tshware dikopano ka wena ba be ba bole meno motho a ba tsamaye a ye ngakeng ya meno e re ha e fihla e mo popola ha e mo sheba ngaka e tsho e mo shebile menwana rana menwana e ra e sheba leleme lena le ntse le dikolwa ka moo ka molomong a re ho le pota leleme lena le tšhisitswe ke ditlhare e thole ngaka he yona e kenye injection yane e o bolang dipeini a thu ya bona ngaka hona le tse bonang phela hona le ngaka tse bonang phela ke a o jwetsa hona le ba bonang e bone ngaka re ya a ko mmone bona mothima o tlile meno a bohloko hobane ha a phumole a bile wa kakata le bosiu menona o a loma le bosiu menona hae o a ja ko bua ka batho o a ja ko rera batho ko kokasa ka batho Modimo ha batle ka wena o tla o hlolela man o tla o hlolela gore ba be ba qabane ba le bang ke Modimo eo ba tla qabana ba le bang ba lwane ba le bang ba lwane ba se ke ba utlwana o tswe Modimo jalo o fihlile ka sephadisa e sa le hodimo e re ke nke ntate Maine metšhini ya ka e tsamantse e raha mona ha ke tsebe raha hobane mora Maine phoka Modimo o motle phamisa letsoho la hao o re Modimo o motle a ko tsebe letsoho la Jehova man a ko le tsebe hle bathong ntate Maine dumela Ntate Matla khotso mofokeng wa ka jwale metšhini e lokile dumela ntate hle Ntate Matla dumela ngwana chief sebaka ke sa hao Ntate Matla mantswe ao re a tshwere lenaneo la Makgulong batho a re leboha Modimo ao ntate e ka re ha re tsebe re phunyoile jwang phoka o bua nnete ha re tsebe na re phunyoile jwang Ntate Matla re leboha Modimo seng ha ka jeno lena ka letsoho la hae le Matla hodima bophelo ba rona mofokeng letsoho le ileng la re tataisa la re nenesa la re pholosa ha ngola dipesalemeng da fita hore ka jeno lena kgwedi ha e hloba Ntate Matla matsatsi a hore leng hona ke kopa o tlo sheba hobane ha se ka phoso hore kgwedi ena ya 12 letsatsi ke la 12 selemong sa Ntate Matla 2021 ho tswa fela hore na 21 ena o batla ho nka wa ena o ikise ka nqaina le yana tla etsa 12 Maine Mika jeno lena Ntate Matla mo pesaleme ha ngoma pesalemeng ya lekgolo re phamisetsang ho Jehova meho ya lona ya thabo lona ka o fela ra lefatsheng or sebeletsang Jehova ka nyakarolo le tlhaiso pela sefahleho sa hae ka dipina hore le tsebe hobane Jehova ke Modimo ke yena ya re entseng mme re ba hae re setjhaba sa hae re mo hlapola o a re swang ke yena hore kena dikgorong tsa hae ka ditebogo ke pesaleme ya 100 Ntate Matla le khope ke 507 ka jeno lena re leboha Modimo re re Modimo ha re tsebe hore na re phunyoile jwang Modimo re sheba hore na re phunyoile jwang impani ha re le ka sheba re nka stoko hore re phunyoile jwang Ntate Matla ke lori fumana ke hore ke Modimo ya re seditseng ke le sona Modimo le ileng la re na Minta ke Matla ha re tla re sheba morao o tenye moyo ke mo tsebang wa banna ba binang Ntate Matla ha bina le ena hore a ke tsebe ke phumile jwang
noma ngiyangibonga umusa wakhe Usuka uri ntatomtaung uri angazi ngiphunyuke kanjani ngiyandile kamajola hayi yebo ke baba ntatomtaung uhambi napina inyewo yes uri izitha sazisa uri diradi neditlhaho yena bua maine imphangi ngahasi na uphunyile jwang khuluma baba sithazela urangazi ngiphunyuke kanjani izitha siphambi kwami uri ntatomtaung uphunyuile kannete basedithunya bisediphambi uri ha ke tsebe ke phunyuile ha jwang awusuka hey ke a ipotsa Modimo gore na ke phunyuile ha jwang gore angazi ngiphunyuke kanjani ntatomtaung ha e ka bafinzo o na le teng le bohlong wa mmile ne ke tlo re ba phakise ba re batlele yona ka pele gore angazi ngiphunyuke kanjani wanga maine man uri ntatomtaung uri musa wakhe oh amen uri namanje ngitsamangele uri angazi ngiphunyuke kanjani man uri uma ngiphuma ngigodi engidlule kuyo uri angazi momamedi re tshwarele re tshebeletso ya Sesotho empaneng ga re tsebe re phunyuile jwang ntatemotaung re ya leka ga e ka bafinzo o na le tene ke tlo tla rae batla ntatemotaung ke a tseba o entse ditlhophiso tsa ga empane legodimo le buile le wena o seng gona o sa tshwane o kena phaposing gore re leboe Modimo re re ga re tsebe na re phunyuile jwang re a leka o sheba ntatemotaung ke kopa ke dumelwe lenaneo la Makgulong ke lo sheba batho ba rena ke tsebe ke phunyuile jwang go na le momamedi o seng wa maare ka ra bula megala ka bua ra ke tsebe ke phunyuile jwang go na le mo ntatemotaung lefula a ene se le rerile go bile go ngotse tsa bophelo ba mofu empa ka jeno lena wa phela gore ga ke tsebe ke phunyuile jwang ntatemotaung o na le e mong ya go neng go apola go apeswa e mong ya re ga feta serateng a re mona go nkga difutente e tlo ema empa ka jeno lena go eme koloi e mabaibai gore ga ke tsebe ke phunyuile jwang ntatemotaung o na le momamedi e re karabula mogala bua seng ga ka jeno lena a re o na a reruwe ke batho letsatsing leo Modimo a etsa dintho di seka ba tsa sebetsa re ga ke tsebe ke phunyuile jwang ga ke tsebe ntatemotaung go na le nkgono ye mongwe a kileng a phaka mose o mawatle a re o ile ga bana le molai wa letoto kapo serial killer a neng a bolaya basadi ya sa kgathaletse gore na o dilemang di feng gore tsatsing leo ntatemotaung motswalle wa gae nkgono ena ga a phaka gore motswalle wa gae a re gale o dutse ka tlhomo le mong gale o dutse le mong ga re keretse re gopoletsa borwetsana ga re keretse go na le mokete mo o leng teng mmena nkgono ena o a gana ka re a ke gore motswalle wa gae a mo kobella a re manye o hlapa re ke re lo ikhopotsa re sa apara ditelerina a re ngwane tshware ke re tse re ikhopotse re santsha re tlama dituku ka tsela e itseng pelo ya gae ya hlole ya gantsa moketa ntatemotaung ba ba batswa ye re ga batswa ntatemotaung ba nka nako moketšaneng molao wa letoto ba fitlhae ba fitlha gae o fumana le siyo ntho pele a etsa mo kgaola mogala wa fatshe gore e tlere ga e ka ba o teng ka tlong a tla se ka letsetsa ba tla mo thusa kapa ntatemotaung mapolesa a dula ka ba o ka tlong mmeno nkgono ena a phirimelwa motswalle gae a re sere bosigo robala mona ga re ya ka o lo robala teng halleluja a fitlha lapeng o fumana monyako o tshwatlowe o fumana ntatemotaung mogala o kgaotswe ntho a ileng a e bua ke ena a ngaze mphonyuke kanjangore ga ke tsebe ke phonyuile jwang goba go ja ga ka ba tswa tsatsileng go janeng ga ka ba dumela ga kobello a ka ba shwile ntatemotaung re sone le bukeng ya estere ga ke tsebe ke phonyuile jwang a ko e tshware mo ganyaneng tatamene o ntshwarele ke utlwa o a tšhesa re fetise mona fela
bakeng sa ho bapatsa ho Lesedi FM ho bobebe e ka ba radiong kapa ho di-social media tsa rona. Ngola email mme o e romele ho sales@lesedifm.co.za. Lesedi FM ke moleba. Ntate Maine motho e mong yena ha se a o batla Maine a o batla Mofokeng a o kene baneng a o etsetse mohlolo ka bana ba hao a tseba hore jwale ke lo mo qeta Motaung ke lo mo qeta Maine ke lo mo qeta Mosia a khore a batle o etse Maine ka kata tsamaya apote ka baneng ao Maine a tseba hore pelo ya hao e ithapetse ka bana ba hao. ao ntate wa a re ha nka mo pota ka mona ke a tseba hore ke tlo hlaba pelo ya hao ka kata phuka ntate Motaung wa mataba e leng bohlokwa haholo hobane dintwa tse ding ha di tla di pota baneng ba rona. Hallelujah. Disifo tse ding di pota ntate Motaung ho balekane ba rona. Hallelujah. Empa le moseng a ka jene mona e tlo re tshwereng kona ntate Motaung ha re tsebe re phunyohile jwang ha re tsebe re a leka ho sheba re phunyohile jwang empa neng re a ipotsana re phunyohile jwang se re se fumana nto re ke Modimo angaze ngiphunyohile kanjani re bukeng ya esere le hape momamedi ke 437 ntate Motaung ke ne ke itse ka ha re kgweding ya leshome le na le metso e mmedi ka ne nka ka dumellane ke tla ngola report ho lokile empa neng re ale kgaolong ya boraro a ke tsebe ke phunyohile jwang wena le momamedi a ke tsebe na o provinceng e feng empa neng o alla hona jwale o mametse lenaneo la Makgulong hore le bua le wena ha o tsebe o phunyohile jwang o na le momamedi o beile sakatuku pela hae o beile tissue ntate Motaung sa iphumula menyepetsure lenaneo lena la tla la hlaba pelo ya ka ha ke tsebe ke phunyohile jwang o bua nnete nkabe ke le ka tlasa mobu ha ke tsebe ke phunyohile jwang ntate Motaung na le ya re nkae mohlomong kelello ya ka e fapane ha ke tsebe ke phunyohile jwang ha ke tsebe ntate Motaung re kgaolong ya boraro bukeng ya esere ke ho yona ka la temaneng ya pele momamedi re tshwarele re tlomatha ka lebelo le sa tlwaelehang ka morao tseo morena Sarius ya phamisa hamane moraha mandeta moakgakge a mohodisa phamisa tulo sa hae ho feta tsamao sana ohle ao a na le ngwana ntate Motaung hamane a thola promotion Hallelujah. hamane a phamiswa hamane a hlahiswa pela batho bohle morena Surius ya re ho yena ka jone lena ke a o nyolla a thinyane motho position ha e phahama le hlooho ya hae ya hola bothata ba hamane ke hore o isitse maemo hloohong ya hae ha ona motho ya mmona ntate Motaung bebele ha o e bala le be bahlanka bohle ba morena ke temaneng ya bobedi re ba ne ba ema pela monyako wa morena amen bane ba inama ba khoma maphela a mane bane morena ona laitse jwalo oh yes empa Mordekai o ne a sa iname a sa khumane ntate Motaung Mordekai a re ya khumamelwang ke Modimo fela ra ke na ta khumamela hamane wa tseba batho ba bang ba nahana hore maemo o tshwanetse hore ba khumamele Maine batho ba bang ba nahana hore ha ba phahamiso ba tshwanetse ba fetohe medingwana Modimo o nnotse eo ke mo tsebang lebitso la hae ke Adonai ke Yahweh lebitso la hae ke El Shaddai Modimo ya nang le matla ohle re se re be kgaolong ya bohlano kgaolong ya bohlano ntate Motaung ha mane o sa bolelletse mosadi wa hae bona na taba ya mosebetsing na ya kae itse ha hamane a bona obane Mordekai a sa iname a sa khumame pela hae hamane a tlala bohale ntate Motaung hamane a tlala bohale ke kopa re se re tloa re ya kgaolong ya bohlano ha re le kgaolong ya bohlano sa buile le metswalle ya hae sa buile le mofumane wa re temaneng ya 14 momamedi re a tloa 5 jwale re ya 14 ha re fihla 14 jwale o saentse di caucus jwale hamane jwale ke ya 14 ke copy ya ke chapter 5 verse 14 ntate Motaung nke ho chapter 5 verse 14
Enke maine. Chapter 5 verse 14 o so entse di Adula dintho tse kgolo ha etsuwa di-boss berati. Maine. Ntate Moteng ha tshwara Kodesa ka lebitso la Mordekai. Sereshe mosadi wa hae le metswalle ya hae ba re ho yena go ke o ye mitswa sefate se bolelele ba ditswe tse 50 mme ho sasane o kope o morena hore Mordekai a fanyewe ho sona jwale wena o tla ya dijong le morena o thabile. Ntate Moteng ke bile taba eo ya kgahlahamane. Me englaela ho ye miso sefate se tlofanye ha Mordekai. Maine. Mordekai o sa rerilwe ke mang ya rerilwe moseng rona. Ntate Moteng o skanaka dinako tse ding ha o bona batho ba ditafoleng ba ja o skanana ho natefetswe dijo. Ho natefetswe Ntate Moteng lefu la motho e mong. Ntate Maine. Ntate Moteng ha o bona ba ntse ba inya majalo e mo a sena e mo skanana mo formulates. O tsene Ntate Moteng wa mo bolela hore na ba tlo ka ka ena ka nako mang kgwedi seng selemo se feng. Mordekai ba se ba buile ka ena ho dutse fatshe Ntate Moteng. Ka ba ha kena mme ya re mme ha kena Ntate Moteng wa kentse seshweshwe a dumellana le metswalle ya hae. A kena mosadi harabo. Ya kena Ntate Moteng ha kena jwalo hore o ska ba mo tlohella. O ska mo tlohella. Nna ke ka mo tlohella wa papa. O tsela ka o re bo mang. Ntate Moteng Sereshe hona mme ana tshwana le yena. O Sereshe banna. Ka o bona phepheletsane hloba senkotong e tshwana le yena. Sereshe banna. Sereshe o na le mobe haholo ntate o na o rera ntse a pheha dijo mona. Suka. Ha ntse a lokisa dijo mona fela di-spice kapa dinoko o tsebe hore Ntate Moteng o lokiswa lefu la hao. Lokisa lefu la Mordekai ha tsebe empa Modimo wa tseba. Modimo wa tseba. Ntate Moteng ba bua mona ba ikwalletse empa Modimo wa bona. Maine. Ke nnete ba kunuta empa ke lona le Modimo eo ke mo tsebang ya tsebang dipelo. Modimo a tseba dipelo tsa bona. Ntate Moteng ho so reriwe hore Mordekai o tlotla a bolaua. Mordekai lefu le mo tshwanetse. A ke Ntate Moteng re tlile kgaolong ya boraro. Ya moruti. Re tloha ka promotion. Kgaolong ya bohlano ha se le promotion ke conspiracy. Re fitla kgaolong ya botshelela conspiracy ha iyo ke intervention. Moruti Maine o ya kae? Maine. Re kgaolong ya botshelela re tloha temaneng ya pele. Chapter 6 we shall include the promotion. Mama in Sarah ke ari ka mtsela Sesotho. Ntate Moteng ke tla wala report o le wena. Hallelujah. Mo ka ne ya re bolela na ha re botsana re re tsamaya tsa mo bolela ha se rena ke moya o halalela. Amen and amen. Kgaolong ya boraro e tlile ka promotion. Kgaolong ya bohlano ke conspiracy. Kgaolong ya botshelela ke intervention. Ke phephetsa di tharo Ntate Moteng di tlo ka re lwanela. Ha ke tsebe re tla re shebile 2022 na Modimo tlhoefahela. E ka nna ba le mosela Ntate Moteng ho na le ba ileng ba fumana Ntate Moteng promotion ba ya ba ka hare ho yona ho tswa conspiracy. Empa le mosela se kang to intervention ya Modimo. Ke utlwa ho kenella ha Modimo re se re kgaolong ya botshelela temaneng ya pele. Bosung bona bo. Bosumbona bo bona di 12. Morena a hlobaela boroko ka di 12. Ntate Moteng bona le ba tlo tshwara ke insomnia. Suka. Bona le ba boroko bo tlo fela ho bona. Re ho tliswa buka ya dikgopotso. Morena re ho tliswe buka ya dikgopotso ya ditaba tsa mmuso ya ba ya balwa pela morena. Mana ya go be ke rata hona mona. Ha fumanwa ho ngodilwe ka mo Mordekai a neng a hlahisitse ditaba tsa Bigthane le Tereshe ka teng matona mabedi a morena a ba lebedi ba monyako tsa ka mo ba batlileng ho isa letsoho ho morena a serusi ka teng. Muka a isisa Ntate Moteng.
Hamane hasahi. Hey, shakona. Ya potem promotion hasahi. Osala Mordecai. Alaven punyuelaza. Hey. Bukai sisa di khopurso. Osala Mordecai ile na ile pagrana musama malosana. Hallelujah. Morena Victone le Terrestre. Parerina Wissa Letsoho la Malfinite. Morena Bukai Soha Lanta Temotaum. Piloya Morena la Khande. E tshware mo ntate moruti mo mamedi ntshwarele ke tswa jalo batla utlwa moruti antle re fete hanyane fela mmone bakeng sa ho bapatsa ho Lesedi FM ho bobebe e ka ba radiong kapa ho di-social media tsa rona ngola email mme o e romele ho sales@lesedifm.co.za Lesedi FM ke molelo ra fumana lebitso le tlang e le la Mordecai ke lona le sang le leng la bontsha morena re ho na le ba tsotsinyana tse pedi tse batlang ho tlosa mona Osa Santa alla Bala lebo Pilo bona Miki Ikaso Laka Misa Kaku Yamo Dadamdong Hana Pamisa Hasa Mordecai hallelujah Empanen Khaulo Nyena Ruta Uka Saiswa hallelujah Sarabikola Mordecai Satan Pabala le bophelo mbona ndatemotang yere ko hopotse o ska makala kgaolo ya botshelela hore kgaolo ya bohlano sefate se seemisitse sefate hore hlo ya Mordecai no fanyewa maine Mordecai chapter 5 watsaba serasientse phoso re se qalo chapter 5 bane 5 emetse grace maine emetse mohau 5 emetse mohau ba mo rera ka makwente eba sa tshwanela ba mo rera ka yona hobane ntate motango 5 sere mohau bane kgaolo ya botshelela ke hona mo re utlwa Modimo a kena le intervention maine kakata Modimo ya ha kena ntate motango re no bua mantswana ba temana nya morada re morana re hlompho le khanya ke difetso Mordecai ya di etseditsweng bakeng seo morana re ka ba o re e ka ba Mordecai yena o etseditsweng ke tsebe na Mordecai na ke ntse ba ileng ba mo etsetsa yona ntate motango ke popa hore re tloela kgaolo ya go tshelela re ya kgaolong ya bosupa ya moruti wa ka kgaolong ya bosupa ntate motango re temaneng ya borobong verse 9 e bua mantswene re tona e nngwe Carbona ya re ho morena bona sefate se bolelele ba ditswe tse 50 seo Hamane a semedisitseng Mordecai ya buileng hantle bakeng sa morena se hlomilwe tlung ya Hamane morena re mofanyeheng ho sona zatshentsha dikomiti zajika izinto zajika izinto ababi napinele reng zajika izinto samtana zajika izinto Ndate mutaunyare habi nare zachika izinto awana ya tsafetwa tshwane tsikho bolaye na ya bolaya motshwane na moreretseo maine Mordecai ya bua jalo ka lenano la Makgulong A ke tsebe ke phumile jwalo ke
shemelela go mo re gona teng ka temotang ne ke tlhopisitse batho ba ka ba 12 okay ne ke tlo bua ka bona ba re ga ke tsebe ke phumile jang ba ke ba tlhopisitseng ka haro bibelo ba ne ke ka jeno le nna temotang le tsatsi ke na 12 empa mo re ka re ha ke tsebe ke phumile jang ka bone le nna le sera le ne se shikile o e sera ha wa welang ai maine ntone ngala kale sa yona e wetse ai maine re ke bona le batho ba o la kale tsanto tsampi ba bona disketsa wela bona ka kontlo ya bona haleluya ane Modimo ya re tsamahang le yena ke Modimo ya bona nga se Modimo ya o tsena ndate ka lebitso la Morena Jesu re ya lebo ha re tsebe re phunyile jwang ndate ha re tsebe a tseba ba dintho tse ka di re hlahetse mpa le gore lwanetse ha re tsebe re phunyile jwang ndate re phamisa lebitso la hao re hayo ya le kana le wena re bua jalo ka mo pesane me Makgulong ya pesane me nyane kholo le shumele na le metsi le tsentemane nyane shumele na le metsi me dire me ya hao e ho rona e be re ka busetsa go wena re phamisa lebitso la hao ndate ka lebitso la Morena Jesu Kriste amen ndate maine ya banyane na go ina ndate maine nna re ke senke batho ba ba 12 ya ba re ngwana raporoto e tshwara gona temo moruti re tla nka nna go ngetlang ke a leboa Mofokeng a re tsema di mo sebaka e tsema seretse